thobela ka moka ga ke le dumedišeng ma-change radio le batho bohle ka moka ba ka be le thaletše molelo le gona le dumeša ke ntate Thobešane. Hei, a re thaetšeng o mongwe wa bamamedi ba the change radio re kwe leeto la gagwe ka mokgwa a tsopolago ZCC ka gona gore no ile ya tshwenya batswadi ba gagwe ile ya ragolo wa gagwe ka mokgwa ba mo hlokometse ka gona a se nyake go nyakwa re ya fodiša area eng. Hei, ka moka re fetile gona fao go ragolo a rena ka moka e ba ganelela ba re e na le bophelo ge anke e tle re mo thaetšeng ge a re tsopolela bophelo jo jwa gago jwa moko wa morago mo a tswago ka mo ZCC le ga a re o feite mengwaga e mentši a le ka mo ona re ko gore na o re swaretšeng a re mo thaetše ke o mamamedi subscribang welcome to Mzansi Culture re a eletšana re fana maele ka mo re ana re le kry-ela tšona di sa fiša bamamedi ba Mzansi Culture le ba the change radio mo o hle le ka be le thaetše ke a leboga ke re danko. A go dumediše ntate Mokoto, ke dumediše Moifo ka moka o feleletše, ke dumediše ntate Patrick, ke sa lebale me Princess Dipuo le Auslemo, ke re Jesu ke morena, ke dumediše Magautrain ka o fela the change radio e ntle. Ke rata o tlaleletša se ma aphane a se bolelang le mentatiwa. Ba tseba kore motho ga bolelela ZCC o mphetša maatla ka lebaka la gore mme aphane o boletše kwa morago bopaki ka moka. O bona ga šala bolela le hono o tsogela ke dipabadi because o boletše kwa morago le ga ile gore mohlomong ba bang ga ba mokwa but o boletše go tlala seatla le nthatiwa o boletše go tlala seatla. A ke tsebe ge Raymond a bolelela ZCC ra gore sa le ngwane o monnyane man a re botšiše man. Nna ke belegetše ka ZCC, nna ke belegetše ka kerekeng ya ZCC, ke godišitše ke koko o e leng gore kgale a tsena ZCC o kolobeditšwe ka 1946 le mokgala wa gagwe. Wa bona kereke ya ZCC e sutlile lapa lešo, e sutlile batswadi baka. Ga ke bolela so ga ke na batswadi, ga ke na family, e fedile ka ZCC. Ntate mogolo wa ka o ile a reka koloi, first car ya gagwe a botša mokgekolo wa gagwe a re ro e šogofatša ka moria ba tsamaya ba sa tšo ba le ngwana e le mme wa ka 1946 ba tsamaya ba ka moria. Go boeng ga bona accident. Ntate mogolo wa ka o ile a hloya ZCC ka pelo wa gagwe ka moka, koko wa ka a tšwela pele ka ZCC. Ntate mogolo wa ka o ile business tša gago di a tšwela pele a ba ritšhi le go feta mara koko wa ka a ganelela ZCC. Mokgalabo a ba nyala mosadi o mongwe ba tšwela pele ka di-business, yena koko wa ka a ganeletše ZCC a re na le bophelo fela. Ile a sotla bophelo jwa koko wa ka until a hlokofala. Go sa loke selo, go le mo go senyegang. Wa tseba ZCC ke di heleng, he wa tseba wa sa tsebeng ZCC a tsebe selo. Nna ke tsene ZCC 40 years ba ratiwa, ke tsene 40 years a ke fetše o bolela. I'm sure re dule re bolela every year, re bolela bopaki ba rena ba ZCC. Mohlomong motho a ka re hai man mme le o ba bolela ka kereke ya Sephiri le hono bolela ka ZCC. Nna ke tsene kereke ya ZCC, ke goletše ZCC. Ga ke šale ke tlo tsena dikereke tša Sephiri be ke tšwa ZCC ba ratiwa. Ga e re selo kereke ya ZCC ke di heleng tša Satane. Wa tseba ke tsene 40 years go sa loke selo mara ka re go e tlogela ke lahla diaparo tša gona ka thola mmereko ke na le 40 years until today. Ba re go tla loka phetha ditaelo, the more phetha is the more go senyega. Ke mabola ya fodiša o tla re ke lokišitše mo go fodile mo go o fola mo ba re phetha engwe taelo go senyega mo. Ene ba profeta bale ba ne maaka. Go na le ba nnete ba go botša nnete, go na le ba bantši ke ba maaka ba tletše ka phereo. Na o mongwe ile a re go nna re
wena monna gago o ka mo kerekeng ene ka nako ke ne papa go ngwanaka a re monna gago ka mo kerekeng o ratanang le yena ga se monna gago wa gago o tla mo kry-a ka mo kerekeng wa tseba mmakatša ka gore papa go ngwanaka le yena na tsena kereke ya Sione mara ka letšatši leo ba se gona kerekeng ka re wa ka ke tla mo kry-a ka mo kerekeng and then e le gore papa go ngwanaka o tsena kereke mara ke mo fetole ke bolelela ka mo pelong e rile ge kereke e tswa ka hwetša ntatola wa mo profeta eme ko keiteng a nkemetse a tlomphereya wa ratiwa go bontšha gore go tletše moya wa ditšhila moya wa bofebe ka kerekeng ya ZCC a bona se maphana a se bolela ke nnete ba ratiwa ke nnete ya go se lekane le selo gona jwale Edward o hlalefile o direla batho dikolo mara batho ba kry-a di-accident batho ba jwa batho ba re ya fodisha e bolaya a ke re o ra gore di-customer ditle ke business e kgolo e leng gore batho ka moka ka Moria ba berekela yena business ya ka Moria ga se ya batho ba ba rekišang ke ya lekganyane ke business e kgolo e serious gore ke no bolediša ko gore Raymond ga tsebe next ke ngwana monnyane nyane mo e leng gore ga e bolelela ga tsebe morago mo re tswang ga tsebe gore ge re ka bolela ditaba tša ZCC letšatši le ka hlabala dikela mme nthati wa boletše ka studio mme a phano boletše ka studio re tladitše mo re tladitšeng wa tseba ko gore a ke tsebe gore Raymond o bolelang wa tseba keng aowa e re ke bolele engwe tlipi ba ratiwa ke a leboga ke mmelile ke saboa gape ntate Mokoto ke mmelile gape wa bona se maphana se bolelang ba profeta ba Sione ba tla go botša maaka ba tla go feria ka style nkile o mongwe a mporofeta a re go nna a re tsamoga metsi a phororo ke mo Alexander mo a ke tsebe gore ke santse re go aga kae a ro santse ro kry-a metsi a phororo and then a tla a go thuša ka mokgwa e leng gore tokolosi e go tshwenya ka gona wa mporofeta ga fetša mola o a mo theeleditšeng ke re a ke tsebe gore metsi a go aga kae wa tseba phororo moporofeta la a kgole le nna o mo gaufi mo wa boa o re aowa tsamaya o ye nokeng ya Sunny Hill o tla e hwetša metsi a phororo mo ka be ke re ko wena ke re a ke tsebe noka ya Sunny Hill a be re mphe di-phone number tša gago ke tle ke go fegeletše nokeng ya Sunny Hill o tla hwetša mo ke ile ka mo fa di-phone number but a senke ka ba ka ya le yena ke ile ka re mola founa ka re nka se kgone ke ile ka ba le fear ya gore why ke tlo o fegeletša ke motho a monna nokeng ya Sunny Hill a sanka ka tla ka ya baratiwa go bontšha gore baruti le ba profeta ba Sione ba ne maaka ke rile ke botša papa ngwana ka re o ska ba wa ya mo why a ro santse ro fegeletše ke yena why sa re rela o mongwe wa geno wa go fegeletše wa bona gore ba sele baruti ba le ba profeta ba sele a Sione ke ga Sathane baratiwa a ke rate o bolela maaka ke ga Sathane gore re na le bopaki bo bontšintši bo e leng gore a ke tsebe gore kgalela re bo bolela batho ba kwena nna ga e kua Limpopo kwa ge ga ba fetše go gaša Masione ba fetše go gaša ke re ba tla baruti ba gaša ba tsamaya ke be ke bona noga be ke sa lo monnyane man be ke rate o bona noga ke sa ne bo 10 years ke be ke ipotšiše ke re gante ba reng ga ba seno gaša ke bona noga njalo nje ge ba tlile ba tlo gaša ke bona noga ene e bona ke nna ya bolaiwa next time ga ba e tla ba gaša ke bona noga tšatši le leng gona ke ile ka bona noge e tšhošang baratiwa kore noge o kile ka e bona e le ka moleteng wa toilet wa bona toilet tša magaeng
je ba hwetse ba beile moleto wa standby wa gore ba beye masenke gore ela ga itletse ba dire yengwe ke bona noge kgolo ka mogare ga molete ka nako ke ne bo 10 or 11 years ke ile ka go eletša gore be ke rato bapala kukamela ka mola moleteng ke a e bona ka mola ene na le bananyana ba yona ke ile ka ya ka go bitša kokwa ka re ke bona noga a bane mme o mongwe ba dutse ka mo ba enwa teng mme o laodile gore go ena gore theletša ngwana o re o bona noga kokwa ka re a re o re bontšha noga eo ba ile a batlo bona noga eo go ile go hlabiwa mokgoši mo nageng mo motseng gwa bitšiwa batho gore e tle go laiwe gona ka mogare ga molete because e be tshoša ba ratiwa e le kgolo a ke tsore ke python gore ke ka mokgone e le kgolo ka gona gore ke ipotšiše ke rana ga masione ba gaša left and right why re bona dilo tše di makatšang ga re sa bone dinoga re bona memankgagane gore le tlo no dule le bona dilo tša go makatša ene bophelo jwa lena bohlakahlakane go sene ntho e lokang ke sione eo gomme ba phele ba re taelo ke metsa sediba ba re taelo ke metsa phororo ba re tope dithoro tše pedi tša letswai o lahlele o berekiše tea ya snepe le kofi ya snepe tšeo re sa tsebeng gore di dirwa kae le brand ya tšona re sa di tsebeng gore di dirwa kae o bolela nnete mmapa kgotso sto e be le mo Pretoria mo kgotso sto jwano wa tseba gore Raymond wa tseba gore o re tlatša pelo go bolela nnete ke reka sione ke ga Satane the more o phetha is the more o tlo kolobetšwa a ke re ditaelo tšela di ya go bitša once wa re o ile o phetha sione ba ile go botša gore kolobetšwa go bitša di-custom ba ile gore kolobetša because dilo tša gago ba go tšhošetša go boima o tlo go tlo gata ke koloi o tlo betha ke legadima o tlo gore ditšhošetšo tša baprofeta tatiswa e go tletse batho ba bantši ba biditsweng ka ona mokgwa ga gona gore o phetha sione o se mo sione o se ka fihla wa kolobetšwa ba mahlatse ke ba batšo go phetha ba boela morago ba se ka kolobetšwa mara once wa phetha ba tlo go lakaletša dilo tše di botse or matšhošetšo o bo kolobetšwe ke ka mokgwa go bitšiwang batho sione ke ga Sathane ba ratiwa nna ga re tšhaba o bolela ebile a re tšhoše ke selo a bona demo o tšhoga o swere diaparo tša sione o tla tsenelela ke tšona dilo tša sione as long re bolela ka Jesu Kriste wa Nazareth ga gona ntho e tla diragalang ka maphelo a rena because Jesu ke morena ke a leboga ke mmelile